Evo zbog čega svi pričaju o ovome. Pogledajte šta je sada uradio. Taki Marinković u javnosti prvi put posle skandala ćerke Maje i Asmina. Nakon burnih dana koje su obeležile sukobi Maje Marinković i Asmina Đurčića, pažnja javnosti usmerila se i na Takija Marinkovića. Otac poznate reality učesnice prvi put je viđen u javnosti posle cele drame, a njegovo pojavljivanje izazvalo je brojne komentare među pratiocima i rivalima. Iako je prethodnih dana njegovo ime često pominjano zbog dešavanja između Maje i Asmina, Taki se ovoga puta nije oglašavao, niti davao nove izjave. Umjesto toga, paparaco ga je zatekao u potpuno opuštenom izdanju daleku od televizijskih kamera i burnih rasprava. Odnos Maje Marinković i Asmina Đurčić ponovo je bio u centar pažnje nakon niza događaja koje su se izdešavale. Veliku buru i javnost je potresla celu naciju. Njihova svađa, priča o oštetenim automobilom i mobilnom telefonu, kao i sukob sa Asminovim roditeljima, Mevlidom i Mustafom Đurčićem, danima su bili jedna u glavnih tema među ljubiteljima realitija. Dodatno, pažnju privukao je javnost i paparaco, gde je uslikan njen otac, Taki, koji uopšte ovoga puta nije se zamarao sa njivnim problemima i svađama. Taki bez komentara. Za razliku od ranijih situacija, kada je često komentarisao dešavanje iz Majinog privatnog života, otac ovog puta Takija nije želeo da se javno oglašava nakon posljednjih događaja. Njegovo čutanje mnogi su primetili i su shvatili kao odluka da neće uopšte da se meša u njivnim sukoba, dok sve situacija je ovako užešćena i zato paparaco kadar objavio fotografiju prikažuvajući Takija na bazenu gdje je vreme provodio u ležernom izdanju.